na mixeweta dyondzo hi Dr. Nkateko E Mabunda. Maendlelo leswi vuriwaka ti-systems. Hi twa va ku na ti-health systems, political systems, education systems na swin'wana a hi tweni to tala. Hi ku ya hi nhlamuselo, system i xiyenge lexi lawulaka leswi phakeriwaka eka xona ku ya eka mbuyelo lowu lavekaka. U nga tumbuluxa system kusuka eka xiyimo xa le hansi kumbe ku hundzuluxa system yin'wana ku ya eka yin'wana. Vunyingi bya ti-system leti hi nga na tona laha misaveni i ta vukanganyisi, ku nga va ta politiki, ku nga va ta swikolo, ku nga va ta vukhongeri. Ku tiva swo tala hi ti-system languta nkatsakanyo lowu nga ta landzela. System yi tirha hi ndlela leyi. Ku va system leyi ta va yi hanya, ku na swo karhi leswi yi nyikiwaka swona. Ingaku hi Xinghezi i ti-inputs. And then loko yi kuma ti-input system ti nghena ka system, system yi endla xo karhi eka leswi yi nyikiwaka swona ku va yi humesa leswi lavekaka. So leswi lavekaka hi ku i output. Hi nga nyika xikombiso hi ti-system ta wrong ta vukhongeri. Hi na kereke ya hina la. Ti-inputs la ku nga va enhlengeletano leyi tisaka e mali. So input ya koho i nhlengeletano leyi tisaka mali. Output ku va rifuwo ra munhu wo karhi. System leyi i yin'wana ya swikombiso swa ti-system leti nga riki na ntiyiso. A hi languteni college tanihi xikombiso xa system ya kahle. And then system leyi yi ta lava e ti-matriculants. Loko va nga ri kona ti-matric swi vula ku a yi na ti-input. Ende swi vula ku college yi nge hanyi. Kumbe loko ku ta e vanhu va wrong va primary ku nga ri ti-matriculants, yi nge tirhi system leyi ya college. And then eku heteleleni college yi humesa ti-artisan, yi humesa mathicara. Swi ya ku system leyi tirha njhani. Yeleyo i system leyi pfunaka rixaka, i system leyi akaka. I swikombiso leswi hi nga swi nyikaka hi systems. Hi nga nyika xikombiso hi K_P_I leyi tirhisiwaka emintirhweni, laha muthori a tshamaka na muthoriwa ekusunguleni ka lembe va boha swifikelelo. Loko muthoriwa a swi fikelela, muholo wa yena wu va na ku ngeteleriwa hi mali yo karhi. Hi ku ya hi tswala K_P_I i system leyi hlohlotelaka mutirhi ku tirha hi matimba. Ku ya hi ku hambana ka maendlelo kumbe ti-system, ku nga va na ntiyiso kumbe mavunwa. Kambe mina lexi ni nga ku tsundzuxaka xona hileswaku xilotlela xa wena kumbe xikhiya xa vutomi byo antswa xi le ndzeni ka ku twisisa ka wena maendlelo kumbe ti-system to hambanahambana. Ndzi ta rhandza leswaku hi kuma entshaho eka buku leyi thyiweke Science of Spirituality, Book 1. Yi tsariwile hi Prof. Dr. Madhavan loyi a nga na PhD a kumekaka eBangalore, India. Laha eka tluka ra vu-7 eka buku leyi a nga tsala a ku, xo sungula a hi languteni ka miri. Switina swa miri i ti-cell. Ti-cells ti kuma swakudya naswona ti lahla thyaka, xisweswo ti hlayisa system hinkwayo leyi heleleke. Ku va ntirho lowu wu va lowu hetisekeke swi nyika miri rihanyo lerinene. Ti-cell ti na ncincano wa ntumbuluko wa mintirho leyi,
lawuriwaka hi xiyimo xa mianakanyo hi ku tirhisa matimba ya moya. Hikokwalaho rihanyo ra miri lowu ri lawuriwaka hi switirhisiwa swa quality leswi hi swi nyikaka hi mayelana na swakudya leswi hi swi kumaka, moya, mati, xiyimo lexinene xa miehleketo na ku wisa loku ringaneleke eka system swi nyika ku hola ko helela ka matimba. Loko nkarhi wu karhi wu famba ti-system ti hundzela hi minkarhi kumbe ti fanela ku va ti ngokisiwa. Hi nga nyika xikombiso, ku na system ya xihlawuhlawu leyi nga va kona ku fikela hi lembe ra 19 wa madzana na 94. Hi nga swi tivi hi nga ku system yo tani yi herile, kambe ta ha ri kona ti-system leti sirhelelaka leswi rhandziwaka hi lavo basa ku va ti va veka eka xiyimo lexi va tshamaka va ri ehenhla ka munhu wa ntima, ti endlele vulavisisi ha vuwena. Loko ku ri mina ni nga kombisa hi ku va ni tiva gezi leri hi ri kumaka endyangwini ri va ri huma eka masipala kumbe Eskom laha ri endliweke hi malahla. Ku na ku va hi khumbeka hi ku thyakisiwa ka mbangu na ku va gezi hi ri tirhisa hi ku cincanisana, kambe a hi swi koti ku va hi hlanganisa ti-solar na gezi leri ra masipala ku va swi basisa mbangu na ku sivela ku timekeriwa hi mavoni nkarhi lowu gezi ri fambaka. Ivi ni ku nyika ntirho ku va u languta ti-system leti u ti tivaka ti nga na xiave evuton'wini bya wena. U vona ku u nga susa tini, u nga antswisa tini. Ku nga va ya vudyondzi, vupolotiki, ndlela ya mahanyelo, maambalelo. Hi na mikhuva ya ku endla ti-system to dya eminkosini, swa boha xana? Mikosi leyo durha swa boha xana? Ku va eswikolo leswi hi swi akaka hi nga swi tirhisi hi tsutsumela ka leswi swi vitaniwa tiphurayivhete swa boha naswona xana? Loko u nga kumi ntirho i ku ntirho u wu lava hi system yo tanihi kwini, a wa ehleketa hi ku va u ti endlela ntirho ha vuwena xana? So i ti-system leti ti nga endlaka leswaku u humelela kumbe u tsandzeka ku humelela. Ti langutele ku va u cinca leswi nga fanelangiki. Hi vulavule hi mali matolo, ku swin'wana ku va na mikhuva yo tirhisa mali na laha swi nga fanelangiki swi nyika system leyi yi nga tiseki vumunhu. So cinca vutomi bya wena, dyondza hi ti-system, u tiva ku u nghena ka njhani eka yona, u hundzuluxa kwihi, u tshama na yona hi ndlela yini. Inkomu na mikhensa.